Ngela izinto kaJehova. Ngiyakwenezela ezinsukwini zakhe iminyaka eyi15 ngibophule wena nalomuzi esandleni senkosi yase-Aziriya. Ngiyakuvikela lo muzi ngenxa yami nangenxa yenceku yami uDavide. Wathi uIsaya, landani isigaxa samakhiwane basilanda basibeke ethumbeni wasinda. Amen bazalwane. Amen enkonzweni. uNkulunkulu bazalwana bese ekhulumile ethi fanele ukuthi le ndoda ilungise indlu yakhe ngoba vele manje iyahamba. Amen bazalwana. Yena mayiphendula uthi kuNkulunkulu mayesikhulekela uthi khumbula ukuthi ngihambe kahle ngikwenzile okuhle. Usho ukuthi ngamanye amagama uthi yini manje into engabangela ukuthi ngife ngoba ngihambe kahle ngikwenzile okuhle. Lithi iBhayibheli bazalwana waphenduka wabheka ebondeni wakhala kuNkulunkulu. Umprofita engakaphumi nasegeyidini izwi likaNkulunkulu lafika kumprofita lathi kuyela umtshele ukuthi hayi angeke asahamba. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Manje nani bazalwana sifuna ukuthi uNkulunkulu noma esevumele isimo ukuthi siyenzeke ekhayeni lakho ukuthi siyenzeke uwe ubose uyajika ubheke ebondeni uthi Nkosi ngiyahlambuluka ngiyenza yonke into ukuthi ngiyenze ngiyathandaza ngizila ukudla ngiyathembeka kuwe ubose uyasikhalela kuNkulunkulu. uNkulunkulu abeseyenza njani abese beyasizwa isimo sakho ebese beyasishintsha. Sifuna ukuthi umunye nomunye labazalwana la umuntu asikhulekele yena akhulekele isimo sakhe uNkulunkulu wakhe ngoba sinike uNkulunkulu ukuthi uhambe naye uNkulunkulu ozwayo imithandazo. Manje ufanele ukuthi usikhulekele wena sishintshe isimo. Ithi mawufika la ufakaza ufike usho ukuthi ngempela bekunesimo esinje ngakhuleka kuNkulunkulu. uNkulunkulu wayizwa imithandazo yami wasishintsha leso simo ngoba unani unezwi ngaphakathi futhi uyalikholwa leli zwi likaNkulunkulu. Asifuna ukuhamba nabantu bazalwana abangabethembi uNkulunkulu. Sifuna ukuhamba nabantu abamethembayo uNkulunkulu ngoba abamethembayo uNkulunkulu abantu bazalwana bayakhona ukushintsha isimo. Bayakhona ukuthi umakhelwane mayegula efike ngalana ufike kuye wena ufike umkhulekele asinde azokwazi ukuthi abone ukuthi hey uNkulunkulu walo mama uyaphila. Hayi abantu bazalwana abafuna ukukhulekela njalo yindaba. Abantu abafuna ukukhulekela njalo bazalwana usho ukuthi kunezinto abayifihlayo uyabona mawufika kuNkulunkulu kufanele ukuthi uphalule inhliziyo yakho uvele nje uyikhiphe nje uyeneke ungafihli lutho. Amen. uNkulunkulu bazalwana mawunjalo uyasizwa isimo. uHana bazalwana ukuthi ubeya tempelini njalo eyokhuleka kodwa iBhayibheli lithi ngelinye ilanga bazalwana wasala etempelini wathi hayi awuthi ngenisala
ngoba abantu besebaphumile bazalwane bayodla bayojabula kube mnandi wathi hayi cha mina angiphumi wasala ethempelini wakhuleka bazalwane wakhuleka inceku kaNkulunkulu yathi hayi usho ukuthi uphuze iwayini eliningi wathi hayi mina angiphuzi wathi kodwa ngithulile inhliziyo yami ngiyithulela kuNkulunkulu uNkulunkulu wamuzwa ngalelo langa bazalwane ayiphendula manje nathi bazalwane fanele ukuthi siyenze njani sithulule inhliziyo yethu inhliziyo mayibuhlungu sithulele kuNkulunkulu bazalwane sikhuleke uNkulunkulu ayenze njani aphendule sifuna abantu abanjalo bazalwane bayahamba noNkulunkulu kube njalo ngoba manje ngabe kungayenzeki lutho usho ukuthi zikhona ezinye izinto Amen. Uyezaya bazalwane wabona ukuthi hey ukuhamba nabantu abangahlambuluki ngempela labantu laba ngeke ufinyelele la ufuna ukuya khona. Wabesethi wathi wozani sithethe indaba. Yeah. Wathi izono noma zingaba bovu kodwa siyojesu sefane nani noboya bezimvu. Izono sojesu sefane nentaba zamaqo. Amen bazalwane. Ngoba ubebona ukuthi hey ukhona inkinga ngempela mawuhamba nabantu abangahlambuluki uhamba nabathakathi. Uhamba nabathakathi. Ngisho lokubulala bangakubulala. Ngalesikhathi bahleka wena ukhuluma lana behleka uzucabanga ukuthi hayi labantu laba bayahleka kodwa inhliziyo yona ihleli ngaphakathi. Ngoba inja bazalwane mayizokulunga ikhipha amazinyo ngathi iyahleka kanti ayihleki iqede ukulimaza. Manje mangabe uhamba nabantu abangahlambuluki bakhipha amazinyo ukuthi bayahleka kanti abahleki. Amen. Singasonti bazalwana sikholwe. Ngoba esontweni bazalwana mina ngaphuma khona. Esontweni abantu bayasonta. Mane sesontweni bazalwane kukhona nabathakathi la. Amen. Ndabama bayafika lapha. Bazokubona. Manje lana sifike evangeli lamanje. Ukuthi umthakathi mayithi uyafika athole ukuthi umbheki. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Futhi mina ngazi ukuthi no abantu bathandelana bazalwana ukudla. Ngoba mawufuna ukuthakatha ufanele ukuthi ungayi naso sontweni. Mina ngazi ukuthi or mhlambe bayela ukuthi bayobona ukuthi no abantu esontweni bangakanani babone ukuthi no nabani ngoba angathi usuku bathakatha. Manje mhlambe mabeya lapha esontweni bafuna ukubona ukuthi no liyanto lebeyenza ebusuku kusibanibani ukuthi no isebenzile na. Manje mayifike lapha wafika wahlala uyabheka ukuthi ingaba usibanibani ukhona athole ukuthi ukhona. Ngomusa kaNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu uyabavikela abantu ngisho noma bengakholwa besonta kodwa uyabavikela abantu ngoba umfanekiso wakhe. Kodwa ebebhekile ukuthi ngelinye ilanga iqiniso uzolithola uzophenduka uhambe kahle endleleni. Naye umthakathi bazalwana uyanikwa ichance. Ingakho yabona abathakathi baphila isikhathi eside. uNkulunkulu usuke ebandisela insuku ebheke ukuthi ngelinye ilanga bazotshintsha baphenduke. Manje uthola ukuthi ngebhadi ngempela inhliziyo yakhe yakhishwa kwafaka ethe. Manje uyawuze ayethunini mayefika lo uNkulunkulu athi ngakunika amalanga ngawo-andisela ney'nsuku ukuthi uphenduka uzange uphenduke. Manje hlala esihogweni. Amen bazalwane.
le ndoda le eyezekiya bazalwane ibe ikholwa imethemba uNkulunkulu bazalwane kodwa manje indaba yokuthi mayesegula uNkulunkulu mayefanele ukuthi amsindise mayefanele ukuthi athumele inceku yakhe ukuthi izomphilisa kodwa manje wathola imessage yephambene nalokho wathola imessage ukuthi ngeke usehla la uyahamba wakhala uNkulunkulu bazalwane lithi iBhayibheli engakaphumi nasegeyidini uNkulunkulu waphendula wathi Yesaya buyela kunceku yami lapha uyitshele ukuthi noma ngizoyisindisa ngelanga elokuthi amen bazalwane kuthiwa wakha amakhasi angazi ukuthi webanana or yini uNkulunkulu wakhe abophelele lapha into kanje enxebeni lakhe abophelela lapha waphila amen manje uyabona bazalwane njengoba iBhayibheli isho kanje ingakho uyabona nalabo abasebenzisa imithi bathi hayi ingani uYesaya wathatha amakhasi labo wawabeka ngoba abakho bazalwane uyabona umuthi awunankinga umuthi mina ngitshela umuthi awunankinga kodwa unenkinga manje ngabe wena usebenzisa umuthi uNkulunkulu engashongo inkinga nje iqala khona lapha mawuyenza into uNkulunkulu angayishongo inkinga amen kodwa uNkulunkulu mayethi wena yikhala lento le uyenze kanje fanele ukuthi ulalele uyenze lento le ngoba uNkulunkulu yonke lento le indalo yakhe akukho la uNkulunkulu ungamtshela ukuthi hey ngoba inyanga khona manje sisebenzisa imithi kabi uzothi noNkulunkulu uzomtshela ukuthi no angayenzi lento le ayenzele kuba umuthi awunankinga umuntu uyena onenkinga nenyanga lezi sithengisela abantu imithi le yikho lokho imithi iphuphile imithi yayisebenza kudala khona manje imithi iphuphile bazalwane ngoba labantu laba bayisebenzisa for ibusiness kanti kudala umuntu inyanga mawuyekuyo ibefika ikunikeze into encane nje engaka athi no thatha lento lena athi mayisebenzile uzobuyisa inkomo yakho ngempela kwayithatha lento lena ubona imehluko ngoba bangasebenzisi lezi zinto for ibusiness manje yinto ukuthi manje abantu khona manje uthola ukuthi ingane encane kuthiwa no isangoma sani angenwa amadimoni olegiyoni amen bazalwane amen bazalwane lithi iBhayibheli lapha lithi uEzaya wayenza njani wabuyela kuye wafika wamtshela ukuthi uNkulunkulu uzoyenza njani verse 4 wathi uIsaya engakaphumi emzini ongaphakathi izwi kaJehova lafika kuye lathi buya uthi kuwenzekile umuntu wabantu bami usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyihlo uthi ngizwile umkhuleko wakho ngibonile izinyembezi zakho ngizwile umkhuleko wakho ngibonile inyembezi zakho bonda beka ngiyakuphilisa ngosuku lwesithathu uyakwenyukela endlini kaJehova beka ngiyokuphilisa ngosuku lwesithathu manje mina nifuna ukuthi nani ukhuleka bazalwane nifuna ukuphila manje ngoba nifuna izinto zekuyenza masinyana kanti manje ufanele ukuthi uthi ngiyokuphilisa ngosuku lesingaki lwesithathu wena ubheka ukuthi namhlanje nje uphile uyabona njengoba yesho ukuthi noma uzokuphilisa ngosuku lwesithathu ngale suku lelo uthandazele ngalo uthola ukuthi hey manje ngathi uyafa uze ucele nokuthi hayi manje ngcono ukuthi ngiye esibhedlela kanti uNkulunkulu utheni uthe ngeke uzokuphilisa ngosuku lwesithathu asikhona ukumlinda uNkulunkulu bazalwane uyabona ngempela isibusiso
uyabona lento lena ngisho right through bazalwane isibusiso uNkulunkulu mayesehlele ukuthi ofuna ukubusisa ngiyakutshela ukuthi uyabona ilingo ayizokuwela phezulu ngempela uNkulunkulu mayesebheke ukuthi uyakubusisa ngoba uSathane bazalwane uyazi ukuthi no ayikho into ephuciwe bazalwana kuyo wavele nje walahlela emhlabeni wathatha nje inkazimulo akesenayo bazalwana yikho lokho kuthiwa yingilosi kumnyama wathatha nje inkazimulo yakhe yathathwa bazalwana namandla akanawo amandla kodwa imfanelo yakhe yokuthi abone uNkulunkulu unayo bazalwana mayithanda uyaya ezulwini and uyezwa uNkulunkulu mayekhuluma lapha ekhuluma nengilosi zakhe uyezwa amen amen ebese ethola ukuthi kufanele ukuthi kuyobusiswa usibanibani athi hayi ngiyakubona njengomthakathi umthakathi bazalwana usho njalo ukuthi ingane zami nhlupheka kanje ngizawuke ngibone ukuthi uzophumelela amen bazalwana ngiyakutshela uyabona ngalawo malanga ngiyakutshela ukuthi ilingo sizokunetha uthi ubiza umvangeli ukuthi azokhulekisa uyithule uNkulunkulu ayithulele nje amen bazalwane ngoba izinto ziyithuba bazalwane efanele ukuthi senzeke uNkulunkulu maye ukubusisa ilingo siza kakhulu ulingwa ngamandla ufanele ukuthi ukhethe wena izinto eziyithuba mara kodwa elula kakhulu ileyo ukuthi hayi mina ngiyayeka ivangeli hayi ngikhathele leyo yona ilula ngiyaliyeka leli ivangeli labo ngcono ukuthi ngihamba ngoba khona manje ethi bangikhulekise hayi akulungi lutho kanti uNkulunkulu uyithulele nje uthi hayi lutho ufanele ukuthi i-test ufanele ukuthi uyiphase kulula ukuthi hayi ngiyayeka kanti manje uSathane yena ubheke ukuthi lento le ukuthi awuzobusiswa ngayo mayifika ithola ukuthi usosukile ekolweni ingakho abantu abaningi bazalwana ibusiso zabo sifika basukile ekolweni ingilosi mayithi ifika lapha ithola ukuthi akekho ingilosi phela bazalwana iyazi ukuthi uhlala kuphi noma ungahlala lapha emuva ula enkonzweni mayifika nje iyakubona ethi nango umuntu engilethe isibusiso afika kunike sona amen kodwa ngiyakutshela ukuthi okulula yiloko ukuthi uthi hayi mina ngcono ukuthi ngiyeke futhi umuntu mayeyeka uthi hayi ngiyaliyeka leli ivangeli lakaMatekwane akasasho ukuthi ivangeli lasematsheni uthi hayi ngiyaliyeka ivangeli lakaMatekwane mina ngikhathele kanti isibusiso siseduze amen ukube uyowabekezela nje njengoba ayithi ngizokusindisa ngelanga lesingake sithathu ukube uyowabekezela nje wathi hayi ngoba yiSunday namhlanje awuthi ke ngibekezele ke ngibone ukuthi lenyanga ngempela izokuphela na usasenje ngabe uyayithola into yakho manje uvele uthi hayi ivangeli lakaMatekwane hayi mina ngiyahamba futhi mina ngibonile ukuthi hayi naye uMatekwane lo akangithandi uyababingelela bonke labantu laba mina akangibingeleli kanti mawuthanda uNkulunkulu bazalwana akusizi nokuthi ngikuthande ngikugone mawuthanda uNkulunkulu uthanda uNkulunkulu mawungenela uzele uNkulunkulu nami ngizele uNkulunkulu bazalwana angizelanga umunye umuntu amen bazalwana mina akekho bazalwana uyabona mina ngeke ngisho noma ngathiwa siyahamba manje kuthiwa nophumelane la eminyango nehlambuluke akekho bazalwana umzalwana engathi mina ngimthandi mase kuthiwa sikhulumana iqiniso ngoba niyahamba manje khipha inhliziyo yakho akekho noyiwana ngathi mina hayi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngimthethelele mina usibanibani ngimthandi
mina bazalwana nginithanda lonke nginifake la enhlizweni yami kodwa ngeke nibone. Amen bazalwana. Ngoba inhliziyo ayivulwa, ukube iyavulwa bengizothi uNkulunkulu ayivule nibone inhliziyo yami ukuthi ngithandela nje ukuthi nosiye kuphi, siye ezulwini. Amen. Kuphela yiyo into engithandela yona bazalwana. Ngithandela ukuthi no uSathane uyabona manikholwa kakhulu uSathane uyaluza. uNkulunkulu bazalwana siyongena ezulwini sihlale sonke. Khumbulani ke uNkulunkulu uthini bazalwane ezweni lakhe likhona ezweni lakhe uthi ilanga lodwa lifana nani nenkulungwane. Inkulungwane yamalanga ifana nani nosuku lodwa. Kholwani bazalwane ningagxili kakhulu enkingeni zenu. Gxilani nje kuNkulunkulu uthi Nkosi mawunani. uDavida uthi noma ngahamba ethunzini lokufa uthi ake sabe lutho ngoba unabani uNkulunkulu. Manje nani noma induku zinetha bazalwane kholwani uNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyomkhipha la kulesi. Ngoba nayo indoda yakho yagcina yitholile impendulo ukuthi after 3 days we are also right. Nawe ngisho njalo nithi kuzoke. Amen. Jesus.